2024 marks the third summer Ukrainian children have been invited to activity camps in nearby Latvia. Despite the 40-degree heat, they're happy playing in and around the waters of the river Daugava. И дети не исключение. Многие из них потеряли своих отцов. Многие из них отцы считаются пропавшими без вести, находятся в плену. Many of these children staying in Latvia appreciate everything, not least electricity that doesn't cut out and nights free of noisy sirens. В Латвии очень классно. Можно отдохнуть от тревог, от взрывов всяких. Чесно, дуже подобається погода. Якщо брати Україну, яка там спека, то тут прям, взагалі дуже подобається. All of the youngsters at the camp are children of soldiers. Most of them have lost their fathers in the last 2.5 years of war. Šie bērni var būt nedaudz klusāki, kāds varbūt joprojām emocionālais pārdzīvojums, bet mēs viņiem dodam to prieku, to redzams. Tur nav jābūt psihologam, lai redzētu, ka tie bērni, kā viņi šeit atraisās, jo bērns tam mirklim dzīvo, viņi varbūt pirms gada tētis ir ticis nošauts, bet viņš šim mirklim dzīvo, mēs to prieku radam, un tas tā ir fantastiska sajūta, ka tu redzi, ka viņš kaut uz mirkli aizmirst tās šausmas traģēdija, kas viņam ģimenē mājās ir. Across Latvia this July and August, there are around 20 camps playing host to over 400 Ukrainian children for what's set to be an unforgettable summer.